Прывітанне, мае шаноўныя. Апошняе відэа набрала даволі шмат праглядаў, а таму мы працягваем. Сёння ў нас другая серыя, якая заключаецца ў тым, што мы будзем выконваць заказы, якія звязаныя з аднаўляльнымі крыніцамі энергіі. Мы ўжо пачалі наша першая задача, гэта пабудова парку. Пабудова парку, якая дазволіць нам трошкі зарабіць, а гэта азначае, што мы можам пачынаць. Итак, як вам і казаў ужо у пачатку, у нас ёсць пабудова парку, як бачыце. Медыум, гэтак далей. Нам паспатрэбіцца яшчэ мабільны кран, ну, а гэта ўсё уперадзе. А зараз мы можам справіцца з дапамогай нашага ману. Будзе ўсё даволі нескладана, і мы пазбіраем мусор. Мы выканалі. А зараз трэба нам адсюль сысці. Мы ўсё ачысцілі, пляцоўка ўжо гатова. Добра. Зараз нам трэба ехаць за бульдозером. Давай уперед. Ох, і кіраванне тут з гэтымі машинамі просто нікчэмнае. Так, бяром бульдозер у аренду. Ну што ж, пачынаем? Што далей? RIP area. RIP? Гэта як? Так.
Кріпінг. Гэта мотор-грейдер патрэбен нам. Добре. Спачатку нам трэба здаць. Вось гэтага павярнуць. Окей, yes. І зараз бяжым за мотор-грейдером. Тут нема нічога, тут таксама нема. Ну, добре, калі так. Няхай будзе гэты. Бяром. Добре. Так, покинули зону працоўную. Что у нас наступне? Треба прикопати. Що прикопати треба? Чекай. Экскаватор потребен. Мне падаецца, трэба вярнуць нам зараз вось гэтую прыладу, каб грейдер вярнуўся на месца. Так, і скокнуць у наш трактор, ці як? Ці сапраўды экскаватор браць? А чаму не? Чаму не экскаватор, слухайце? Давайте вернем гэтую прыладу. Побежали. Берем экскаватор. Ну-ка. Так и ёсць, так и ёсць. Кіраванне як бульдозером. І хіба што яго рэжымы. Камера, не. А ну вырубись. Не, ён можа працаваць без пераходу ў усялякія рэжымы. Вверх-вниз по рычагах, поворотах и так далее. Добре, переносимся. О, як марудно. Ніби смоужик.
Ура! Так, что далей? Так, нам трэба перавесці 3 палеты. І чацвёртае гэта хіба што таксама палеты. Ну, трэба тэлепартавацца. Хуткае перамяшчэнне — гэта вынаходка. Вось бы так у рэальным жыцці. Так, экскаватор здаем. — 2000. О. Так, бяром наш ман. И мы едем у склеп. А склеп у нас хіба что тут. Add. Вось другая. Add. Вось третья. А вось і чацвёртая. 3800 усяго. Так. Ідзем сюды і купляем. Дзе гэта ўсё стаіць? Ой, ну тут стаіць. Трэба будзе загружацца. Так, ну калі так, то давай загружацца. Так, зараз паспрабуем пераляцець на нашу будаўнічую пляцоўку. -1.
Єй, нарешті. Так. Треба зараз. Зробіть що? PVC pipe. Place components. Другий есть. Усё? Легко. Говно питання, кажуть. Так, unpack. Так. Ну, як складано, поглядіться на його. Ніщо собі. Гаррі Поттер. Гэта ти? Так, треба залить бетон. Треба залить бетон. Давай, моя маленечка бусечка, поглядите, які жовтенькі там стоїть, а? Які пригоженькі. І он такий на медведя не похож. Правда? Це правда ім'я. Як медведь. А чому б нам не проїхатися? Так. Вось яно што. Вось яно што. Нічога, нічога. Ми зробимо усё нават. Ось так. Наповняем. Ось сюди. І ось так. Включаємо. Бой. Що наступне у нас? Нам треба верхню частку глеби знести. В сенсі. Так, чекай. По-перше, треба вернуть буде. Так.
Так. Чекай, а як это вернуть? А чому він не дає вернуть? Треба вийти. Ось так. Треба винести було. Вертаємо. Сюди. Знову кудозір потрібен. 8. Позичаємо. Accepting. Переносимся, нема чого чекати. Є. Пусенько зробили. Ой, добре. Так, що наступне у нас? Это ми зробили. Чи ні? Що ти? О, треба нам ще сюди доставити гравійну машину. О, а что это такое? Я что, занадто хутка рухаюсь, или что это? Распрацоўшчыкі. Няўжо ваши тестеры гэтага не заўважылі? Паглядзіце на гэты шлейф. Халера вас бярэ, божа. Я рухаюся, нібы флэш. Так. Давайте проверим, что мне для гэтага трэба. Привезти гравий. Так, это можно зробить на мане, а тут это все посадить. Нормально. И тут, все. Там мне единое, что потрібно, это сдать зараз бульдозер. Ось він. Мы вертаем бульдозер. Ага, так. И мы сядаем на наш ман. Вон там он стоит упереди. Сядаем у ман. И нам треба знести... Где мы купляли минулый раз гэтые. Ось сюда. Недалеко. А GPS тут полное говно. Куда он меня слал? Ой! Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо, Максим. На что ты так?
Давай, Да выгружай уже все. Тут хіба что фонтан будет. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Так, а зараз мне потребен мой маленечкий трактор. Так. Давайте мы эту технику тут покинем. Знойдем наш трактор, сядем у его. Где он? Вось тут? Ні. Чекай. Мне падаецца лепей вось так зрабіць. О! І мы адразу знойдзем, дзе ён там. Ну что, поехали? Так, кольки у нас тут? Две? Хіба что две. Давайте спробовать выкопать. Готово. Хутенько, хутенько, хутенько. Ось так ось. Поехали отсюда. Ну что? Поехали зараз за кленами, правда? Поехали за кленами. 3 штуки. Треба набыть 3 штуки, и мы уже будем наблизимся уже, пробачьте, наблизимся уже до завершения этой задачи. И нарешті все виконаємо. Коли что куплять будем по фаст тревелу. Вось, але довозить мы все ж таки, мне подається, будем на нормальных умовах без фаст тревелу. Так, где наши дрелцы? Ось они. Раз, два, три. Сюда и купляем. Так. Ну, дрелцы у нас вот тут. Давайте вот так повернемся. Подается, мне тут раскладемся. Угу. Зараз поднимем наш кран.
Готово? Так. Давай, тікай отсюда. Треба ж поглядіти. Щось ще засталося? О! Треба порозмовляти з нашим спеціалістом по ахові осіроддя. А його тут нема? Він ніде тут? Так, він тут стоїть. Пробачте. Дівчина. Да де ж ти, яка рудая, пригожа дівчина. Ну, здоровчики. The abandoned building was like a foreign object in our park. From now on, families and pedestrians can take carefree strolls and relax anywhere they want. But it's not just the residents who are happy to see change. Newspapers are already reporting about the restful green space on the riverbank. Что ты кажешь? Это не только для отпочинку. Ой, ну фонтан, конечно. Поглядзіце, якая пражыла. Я адзінае толькі зразумець не магу, а чаму ўсё жоўтае? Нібы гэта восень. Я зноўку дзіцячая пляцоўка, паглядзіце. Фу. Ну як так? Ну што тут рабіць з дзіцём? Няма чаго рабіць. Покатацца можна? Я хочу такую себе синюю. О, бульдозер, коняшка. А на горке покататься можно? Давай, з'язджальна. Давай. Ну, зачепился. Ну, амаль что. Ну, трошки не хапило. Давай, сыходь. А чому не новая? Хто гэта зрабіў? Ну-ка мне яго сюды. Дзе гэты менеджер? Руды. Вам тут херню подсунули. О, все, помылися. Напрацаваліся, помылися. Прывітанне, як справы? А што вы тут? ММЖ? Не, ЖЖМ. ЖМЖ. Ось так, ну ладно, нехай так і будзе. Ну не блага, адзінае толькі не разумею, чаму гэта ўсё восеньскае такое. Мне падаецца, гэта выглядала лепей, калі было А чаму, слухайце, сапраўды, я ж саджаў вось гэтае дрэва, яно было зялёнае. Маленечкае, але зялёнае. Карацей, усе пытанні да распрацоўшчыкаў. Такім чынам. Дзе мой ман? О, мы вось так можам стаць, глядзі. Першая задача выканана. Віншую вас, дарагія мои сябры. Усе астатнія задачы мы будзем глядзець у наступным відэа. А на сёння гэта ўсё. Ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. І да пабачэння. Сустрэнемся ў наступным відэа.